Plato, di como no te quiere de democracia? Democracia por nos de nos kimpat, especialmente si líder ng incompetente que das escoger. Plato? Taki Plato ba ping awe kune? Hambara kumisada la den aki banda. No, Clarina Midushi, Plato ta un filosofo griego. Plato, dalbay, no laga bubeci interrumpibu. Gobernación ta habilidad comester que da demandi gente que a recibir formación riguroso y que tenga experiencia necesario, especialmente riba isla aquí. Pero ese nota democracia más. Assim na mesmo, Gigi. Democracia te conduzi na surgimento de demagogo que ta busca para manipular e massa bobo para na mes benefício personal. Anto, aceita ribanos de dictatura e tirania. Ese sí mi te mira ta sucediendo rondo di nos. Tiki tiki. Exactamente. Denos democracia, turem de mester por expresanames libremente, sin cuna mester de miedo de persecución. Esse también. Democracia te da una gente mucha libertad. E se porta hopi peligroso. Esta laga gente que está egoísta, motiva a deseo nan propio haya poder. Gente educa só mester por vota. Sino también anarquía total. Anarquia? Nayo, no papia malo di midushi nang. Pagatino Plato, e cosnan eilo nunca sucederiva nos dushi carsau. Paz total terreno riba nos barranca. Epale! Assim na mes, paz total pa esnanku a calumnia e lanta falso testimonio. A mita vota pa esunku tabuta mas fiesta e ta dunami kos. Tanaunda e Plato a queda. Barriga da grunha. Tá bom que não tá gente educar só por vota. Se não me não por vota para é partido que tá donando mais cos, mais placa, mais sen. Apesar que tá viado em 4 anos só. A mita dunami caso pa terminar.